I ćao društvo, dobrodošli u Gaming World. Kao što čujete, ja sam veoma bolestan. To sam rekao u prošlom klipu. Zato ide jedan kratak klip. Gde da nađete, pokazat ću vam jedno mesto za cool startove ili stantove, kako god ko kaže. Možda ja grešim, popravite me. Ajde da vam to mesto pokažem. Evo, sad ćete već i sami da vidite. Pogledajte ovaj start. Znači, ovo je ludilo mesto. To sam sad malo preotkrio. Dok sam se vozio. Evo, kao što vidite, možete svašta ovdje da radite. Znači, veoma je zanimljivo. Evo, još jednom ću da vam pokažem. Sad da vam pokažem gdje se to nalazi. Vjerojatno svi znate tu gdje je ovaj kostur. Vidite gdje je ovaj kostur i gdje je ovaj... pa tu na ovoj pustinji, kako god. Evo, još jednom ću da vam pokažem. Evo, gledajte ovo. Veoma je dobro, zanimljivo. Znači, ja kad sam video, ja nisam mogu da verujem kako skače ovdje. Evo, kao što vidite, možete svašta da radite. Evo, razne stvari. Opet se izvinjam što sam bolestan. Hteo sam da snimim klip jer mi je dosadno, nemam šta da radim. Evo, još jednom ću da vam pokažem pa da završavamo ovaj klip. Rekao sam već da će biti kratak. Inače, da, igrica se zove Gunster Vegas. Za one koji ne znaju, možete da je skinete preko Play Store-a. Evo, vidite još jednom. Znači, kako ovo skače, ovo je nenormalno. Evo, vidite, imate i ovdje. Evo, onda možete... Gledajte sad ovo, čekajte. Evo ovo. Samo da uzmemo ovo. Znači, vidjeli ste već da imaju dobre stvari i sve to. Mislim da možete jako visoko da odletite i da je veoma zanimljivo ovdje. Kakav je ovdje motor ovo? Evo, još jednom ću da vam pokažem pa da završim klip. Znam, samo još jednom govorim. Da bi malo bio duži klip nego onako bez veze, sad da bude kratak. Evo još. Evo, gledajte, ovo je veoma zanimljivo. Kao što vidite, znači možete da radite koje kakve stvari, znači, evo gledajte ovo sad. Pogledajte gdje sam došao. Znači, ovo je sjajno mjesto ako želite da se zabavite. Da vam samo kažem, pošto čujete kako pričam i sve, da možda neće biti u jednom danu, možda ili u 2 dana, možda neće biti klipova, pa baš zato, eto, vidite kako pričam, vidite šta sve ovdje možete. Htjela sam da vam pokažem da imate da se zabavite i tako te stvari da radite ako neko baš voli ove startove. Kako god. Može da dođe ovdje i da proba. Sad čekajte samo da uzmem motor. Vidite šta se... To bi bilo to od ovoga klipa, vidimo se sljedećem i ćao!